Me one Odo Broni Wαrns Akosua Serwaa. Juma be the baby tiwu oba krono wa apinso no. I bet you want some. Wαrns Akosua Serwaa, I am very disappointed in you. Akuna na mo pese mu ye ni nti engume wo fa enyum ase. Is a legal wife and nipa ko ni no legalities no wawu. Wαrns Akosua Serwaa, I am very disappointed in you. What na sia ma wo kunu ni oba for 17 years. And the stress e beto ye so. So what ase wa nkokote no wa ye busua no. Ye na ku nkote ho ma wo. Akosua Serwaa wo ni lumbe ware no na kofi usu gina ho ehiafo kwasiafo amofo sam wadene ye decide kwan ye faso ye decide do be yakuna de mu ye no ye kofa man for ni nyina moma be yakuna me wo for ni man 9 na wo ye omu nyina ba be yakuna Odo Broni be yakuna Akosua Serwaa be yakuna Amisti maami be yakuna Denise maami be yakuna en mu me no nyina teti woni awo Akosua Serwaa na ya wo de na sa wo so wo bodam a mo bi na bo me wo fadi bi na unim se Daddy Lumba ne yere pani Akosua Serwaa de Daddy Lumba ebusunya na na se Fosu family no de court ene nipa miensa enso eka court siu no ho a Daddy Lumba ne yere pani ye frɛ no Akosua Serwaa kire mu se court no enhwe na onfa enhye ento Daddy Lumba ebusua no so na eniema enan ekoni no muso no ebusuafo no enyema na nye sade a se eyie ne beba so se ma so de ne court no nhye de nya muai ena make say e fresh was nega be kire mu se ebusua no atrase adwendwen ho se Daddy Lumba ewo yire no mbese enan omunyine be yekuna ensem a obeti ewo eyesima aduasa ene nachi entem no ebusua esewani yento boase na memfa ensem no nkyirikiri mu ne court sermons no emfa emrew ye from Dan Kwasi Prince daily view gh so ene da wo ba no subscribe no share na ebusua no atimi akoso akọ nani wamia notification bell no so the next episode onsa atimi aka na before me de ensem no ne Afia Schwar reactions ni bi ebebro no wo ye company wo ye brands individual ankran kwadwumaku ba bia wo yemi free utie mi free o pese o advertise e o daily view gh ye channel iso anase kasafidie iso fa e marketing team no ye numbers no ne da screen so no fa test WhatsApp impenifo e beje bre age adaje abonwuma ho da wura pagya wadwuma na bibia no atumi adimu abusia yanto ayensem ne so na fitina no da July bosumi ana etoso enson ne da na etoso aduonu no ensia 26 July ya etwamu yin a beto dwase Ghana ha life nyumtuni abrante de hia ye frɛ no Charles Kwadwo Fosu na hotedin ba ko adodo na no de efrɛ no Daddy Lumba oto ada nanom se de no ni wu achi ene asundue enhyeda emai ayire no mu entem Akosua Serwaa ne Priscilla Ofuriata ye frɛ no Odo Broni ene ade bechi wi akoka we ma ene nano da ye etwa mu ya Daddy Lumba ne yire pani adodo na no efrɛ no Akosua Serwaa atabli Daddy Lumba ebusua no which is Fosu family no ene Odo Broni ono ne yesi oye second wife aye friend no Priscilla Ofuriata ene transition omo a Daddy Lumba Daddy Lumba ewu ye no omo hwese ombekora na emu no anase ne body no bia ya efre ho transition adwumakuo no ene Daddy Lumba busua no Akosua Serwaa atabli omo de kokuma se high court se court no emfa enhye ento Daddy Lumba busua no so na niema enan a meba bebobosu yi abusua no enhwe na yenye emfama no na ade ba ko a Akosua Serwaa ehwe frɛ busuafo no ho kyeremu se ose court no enka na asem ni bi ma no na yenfa enhye ento Daddy Lumba busua no so na yenyina yehu se ono Akosua Serwaa ne yere pani na waware one Daddy Lumba aware ebiemu nso no ose court no enfa enhye ento Daddy Lumba ebusua no so na widowwood kuna amane ne amamre right echese yema ye kuna no Daddy Lumba ebusua no enhwe na omo enye ema no ebiemu nso no okiremu se court no enfa enhye ne tabon sanction ento Fosu family no so abusua pani a ye fe no Kofi Owusu Fosu ono na ye abusua pani court no enfa enhye ento ne so na senia omu abusuafo no hu se Priscilla Ofuriata ne ye frɛ no Odo Broni ni ono na oye yire pani no court no enhwe ne yemfa enhye ento saa ne mani nyina so na ono Akosua Serwaa no emeye saa kuna pani na onye saa enhyehye wi nyina ebiemu nso no ose court no emfa enhye ne tabon ento Odo Broni a ye frɛ no Priscilla Ofuriata se aye oba bedwam na portray no hu se ono ana yire pani no court no enhwe ne yenka ensam ne bi emfa man se ne da screen ne so apepepe na
na Akosua Serwaa ka kire mu se one Daddy Lumba e ware be se December mu wo ba bi be se 2004 me na me ka sei memu miensa kura bem enkola miensa abem nti ukọ Germany ene ne month nso a o dodo na nim se ne kunu ene Daddy Lumba manfo bebre na nso no enim a ma ware a wo Germany enkra emra mu a se ne enkra ta ye deda uskuru so yi Akosua Serwaa e provide e kire Kumasi High Court no na ene ensam no dodo na me sure se wate me no nam so Afia Schwar Wαrns kire mu se no wo fa ni mpompa ne Daddy Lumba ye friend Charles Kwadwofusu enti sabe aburu emamienu entumi emegu ne ofa nanimu ase ena meka sei Afia Schwar Wαrns be kire mu se abusua no atrase adwendwen ho se Daddy Lumba e wo yire no mbe se ennan omunyina be yekuna my din enough is enough what about the pommy of a phony dino me one Odo Broni Wαrns Akosua Serwaa Samusuma Monkofo no meka kwase asema Juma me de pa be ti wo oba kro no wa app so no e beche wonsam Wαrns Akosua Serwaa I am very disappointed in you and you can shove that court suit in the ass. Nobody gives a fuck. Nobody gives a fuck. Me dear, na me pese en kame wo fachi asundue ebeba. We obetimi ne nakasa enkola no ukunu ti ase no. Omo betena fie wa. Omo ni Odo Broni. Unhu pose anya omoma. You are causing this confusion for what? For what? Enya muntie na de mu ye no ye kofa man for ni na mama be yekuna muntie they say kwa de nye tu e be for me wo for ni man 9 na wo ye omu nyina ba be yekuna wo a wontie ase ko shepo ai some friend no ba me catch them ya ye din ye hwemo me wo for ni man 9 na wo ye Odo Broni be yekuna Akosua Serwaa be yekuna Amesti maami be yekuna Denise maami be yekuna is a legal wife and you pack one in what legalities in where you people can go to hell the laws of Ghana na wo dia kokoto on e mrane se onipa wu efunu no eye busuadea ya ji efunu now everybody can shove their widowhood off the ceiling. Akuna na mo pese mu ye nti engume wo fa enyum ase enka die enyum nto ofa Lumba wa bobra papa wa bobra Lumba edidi ma ho sa na mo adwene ye mo because they matter montren ye kan we a na mo be hu se ofa kodo wa bobra papa wa bobra ohiani ben na ewu emeku kuna ho ohiani ben na ewu a ema ekuku na ye ho wa bobra nyame onfa bone nchew wona ade wano ka asa wona ade wano ka se me wo fa ho ni won nyame fa bone nchew papa wo ye wu ne bucket wa e wo 3 years de mote nkwala ne na wu nti e ye mo de na me be kan sem bi asisu na maso yakọ Sedon ye wo fa Sedon wu ye e na ne ye de sore ye ye gina na Sedon ye to fo ma me no ansore bi mu wu ye de mo ye no e ma Lumba e ma wo fa kodo me fa wo bi nko e ma wo fa kodo e me fo bi nko more selfish interest and mummy and unya more selfish interest inti mako ba wo pa no mu gu me wo fa anim ase no mu gu abusua anim ase e no mu ka de anim e de to abusua na so e na ye mo de mo ma ni no nya na me ne mo na ye mo de teti woni awo Akosua Serwaa na ye wo de na sa wo so wo bodam a mo bi me bo me wo fa din bi me se Lumba na wo bi na hye ne mpaboa na obi na hye na tade oye sei ni aro na tade oye sei ni dia hye no oye sei enti baby kwa wo fa house girl se won tena wo kunu ho entity ni bini na wo na be kun funu ho ebe didi ya tem no se wo tie ase wa nkokote no wa ye busua no ye na kun kote ho ma wo obi ani sa daje no
obi ani sadage no se wote ase no wa be kokote no ho a ye be kokote no ho ma lumba ote ase no ebusuafo do se na no obi ani pono mo bewam apart from me ne nipa be kakra bi ni nyama no wa mo na no allow we wo mo e mo be fie ho what last year ma wukunu ni oba for 17 years the stress e beto yeso won wo the stress e beto yeso na lumba kwate ye ne hweso me wofa kofi wusu no on the show lumba kwate so on the show lumba kwate so mu gina wose busia pani se ai wa hwehwe Odo Broni aware no wa gi atemu enti wa koje bra wo Akosua Serwaa woni lumba e ware no na kofi wusu gina ho ena tesem ne hwehwe mu saa no ye de age ware atum munkoso mesi nkosi aga ye ya chi efunu na ye besie efunu na wa so ne ye betwe no so no ye te wo ye twen na sisi adem ye fejewa mabomi mfi taduku wa ba be bomi wo fa bia din woni mi benya asem be jai mo free July ama mo jinye abedu sesebra obi meyekpe woni mimienu ye be chicha so a because enye wo busuam asem ena wonti mi nchira ye busua woti wono wonni nyansa ncheme na nkampese me wo fanom na wo be chira ye sade ye mo ye bra ewo ye fie ehiafo nkwasiafo amofo sem wadene wanko school akokenkan me se Ghana mara obi wu a efunu ne ye abusua ne decide anyhow aye besie funu no abusua woni ne wo contractor wawu okọ efunu no aye abusua dia ye ne decide kwanya ye faso aye ye decide do we ye kuna because ye betini akase wo yekuna ba ye mfiu na ya nje wo niema ndware nkunu ensie na wo yekuna na ye yesi ye nje wo niema ana woni mo maame ebusuan me nko amponi o omo ya bodan for pa se wa ni nkojo fosi na aware no ebusuan ye nyina adwene nya adwuma enti wo betini aye na abedu bedwam a ye wodu okra microphone obepam mama dwene nya adwuma na mama ni nna ho mama dwene enya adwuma na mama ni nna ho ase we ka me metwe camera meka but se me frɛ wo fa dwabi fo so na me ka kaso nsam na be wie no ogba ti waja na no nsie my fa no enya me ababa be ka o camera mo because abusuan so mi nso obi asabo ya we mi nso obi a sabo ya we enkosi aga enti monkoso me wo fa na mugu nyanyim ase ye dam ase ye te wo ye twem ye dam ase de mu beka bia monka se wudo wukuna anti Akosua se wudo wuku oba papa mpo ontsina ho ema bonte sofo nka de anim emfa nto ne so ema bonte sofo nka de anim emfa nto ne so na ni nyina wo ba bi efiri ni nara se mumu mi enu se mo baba be ye problem atena busuafo no so abi donya me e ka me wo for chefom lumba wo chef fridge mu se ye busuafo no ye decide say ma phone ni nyina be ye kuna any of you can go to fucking hell ye chere se ye si peno e ma phone ni nyina be ye kuna se sana mo pena mo benya no. I am speaking on behalf of the family because enough is enough. Enough is fucking enough. I'm telling you. Mama will be in some na everybody will for din abusuan panini of a callings. Baba Jama mu nyina mu didi o matem. Ye siefuni wi a enkofo be kokot pa. E ka kira wo wudi atem. Wo ka di enim. Bomodiana ni pakoma with information no oba usikanto because legalities await you wa what London ya bo pass obi nhwehwe address legalities shame baba jama mu na de court
na baby a wonya wasem wo be kire na me ka kire wo se ma no ye frɛ wo ma obi ase woni mo onwa na abɔ mo pa o but ye frɛ wo ma obi ase woni mo obi ase woni mo wontimi ma committee ayate Afia Akosua o rep team Odo Broni rep team family committee ayate no o rep team Afia Akosua Odo Broni representative team mo nyina mo ka ho na mo call president o e command date enti na o rep no na wo di akire mo call president o no so call president wa gwen Afia Akosua woni asofo na o ka ebusuafo ho e mo call say president na yie no woni asofo our camp busuafo no ho emo mo ko say president no ayie no na wo di echi bezere anafo se court yende with yende evidence ayie ne ba enu bi aka cho say o ma wo nyekuna na obi anka san chira si yeso obi si wo mo bi nyekuna wo aso mo bi nyekuna bebe yeko bi a wo bra ka ho meti na ko su ni a wo bra atim ento rep na ne hwan edi enti na ase ebo date ni amo amane edi entira ne se entira ne sen enti wonua panini no a wosaye sofo no wonua panini na wosaye sofo no allegedly or then saba asa ware no kwa someone woni story no someone woni wonua panini na mle bi atwam or then saba me wo fafie no ensa wo de be ye den wo ho ensa no o de be ye den wo ho wow asamu ni wa mamu mi enkofa bi ma sa asamu ni wa wukunya wu a wani abre wote Germany enti wan na ye no toto ye ma wo wukunya wu a wani abre wotimi ko gina store na wutwa video oba wu ye kuna wan ko gina campon yire na store an ko twa video ana wan ko twa video kuna fo wan ko twa video why na tufo why ene tufo Afia Akosua ba kanse bebli a che wo fa fosu na medi ne ho yawo medi me wo fa ho yawo because of fosu woni me wo fa kodo mo di agro over 40 years woni nipa me wo fa lumba body din woni nipa me wo fa obo wudin se na downfall on fa wona downfall po fa woni nua enti se woni awu a se na chibe se na chibe woni awu a se na chibe moye bi pa ye mamomo moye bi obi medidi me wo fa no atem bi obi medidi me wo fa no atem me se antie wo kunu ti ase wa nko ne kote ho wo mfa sa adwuma ni meja yen ye ni adaje obi anya ho me ka kiro ofa no mate ase no no obi endidi woni ni fie we have other things to do yes ye funu na sore so akodi ye bronya no ye mfa funu ni hye fridge mu e ma bronya ne me ye obi abasa e me chinsem no manso obi a wawu a waye ne well ye nya asa mo so nti ase a man right no omunyina ba be yekura omunyina e ba be yekuna mamma wo fakodu ti areho papa no ne kra esu instead of him to rest in peace onenam no di areho eye di asem ya yam dien wo kraman po eno yare ena ade ne koto Ghana enka abeji mbere no wabehwe no wo kraman eno yare na ade ne koto Ghana kra enka abeji mbere no wabehwe no we need DNA. Nobody is doing a DNA. I'm sorry, and you are not a relative. You are who needs DNA. Obi ankoye DNA enfama wo bia go the fuck to hell. And then me be conversation me wo fa number obewu woman father na motia mu gunya ni mase no pa wi anwumre no me ne du makasai less than 2 weeks no wuye nya botre number e ma me nkra se me fama roman father sankra no
Me recording it direct because now me catch your father on in it. And then most selfish interest in tea. Onya, and maybe me record it or Fakudo and come be an hour that was in a patch of fans and Mrs. here. What's it? Father, may your life, Mr. Officer, and my wife. May record it or Fakudo. Maybe watch them. Maybe watch them, Mrs. here. Maybe watch them. I'm a woman who said, Roman father, on you, but problem be any woman. Roman father said, ye nipa as son. And I was someone. Only Mamusu Kasa. Musu knew will be able to yourself and tell me. Then Capro do one put ye. Ye can't say my wooty. What can say ye? What can do? Father, no. Oh, that Jimmy. With deficiency. Oh, speed impediment. Don't compare when you catch a mass. Akosua Serwaa. That will bless you. We bless you. You the wabe kokoten so. We bless you. Uni mo bi abusu emasem. Uni mse de yensie wo bi funu. Uni mse wo ketere manye na abekwa me atwa ase. Uni eye fanfare na eye content creating no. Abusu ne ye da ye na o. Ye da ye na o. Ye nam ya mu. Ye nam awrehu mu. Hey, muni muntra. Nani pe wu ne mati ase. Owo man penifo. Na mo ka die ni mu nyinara. Mo ya mo social media for e na makofa problem ya bo. No problem ni ho. No problem ni ho. Mo amaya twetwekora. Mo na makofa problem yi ba yo. No problem ni ho. Mo be kaya. A couple of months, me tina here catch them said, dear more yeno, problem I'm de banner, problem I'm de breman, me catch them. Said dear more yeno, move for problem. I'm a man, na muni muntra, na case media. Não quer se me dizer agora. De mulher. Enya. De mulher. Okay. Audio way. Me wa falumba. Say. Oba no ne na mulher no. Oba no say you know more. Nso ma hwe wani monya ama wiase nyina atenka Offer. And damase. And mgwa. Father, me alive, me we am for why. Mate, me gase. Na me sure. Asiano do so kwase asem ne do so. Hwede wunim sesi e. Wona akoto ebroma abo ni se wo nku ne ho. Na wo bi a wo ti wo be fie. Ene wo mpe. Onya papa. Na mi guni ped mas keke mo se ni pedi keke. E din saye keke. Sese mi ma de kro ma ye Ghana for Afia. Mi no enti kaka ya yi bi ke. Sese ni batan ye na. Ofa Ghana for ni de otan na wo kro ni mo. Ni mo so otan no. It's your time to tie us with any. Oh, David. Miss me, you when you watch it, no more bombing come every day. Oh, for bring a member. Aye. Mate, no, Ubana much when Monyam da. Matse me over. Matse. Remember, you way. Well, I will repair the bread.
Ba John to say. Mr. Sia powerful. I mean, who is about 10 men call who you made them. And to me, shed them up. Maybe BB. What I say? Abba boom. So you could actually come in and you don't catch it. Wow. So, me catch now, so on your metal for that. I mean, catch the latest one, grab a young one. When you say me apply for a radio station, me and family. It will be what only musician of Baba Creme, one in a rocklet. A young fine Bremy. Wow. If you want to make it, oh yeah, I want to be Busan and I could do I don't know station. No, so there's a technician here or a system of maybe baby and Sana would the crowd propose an upgrade. And yeah, we are no other. Nancy, that be mean Nimeno. I know they have one of them in a man 100 million. I know they, yeah, one your money in I know somebody another 100 could register. So we know the papers, no problem, I'm going to go through and see. It's me, wow, almost if I said it to me, not 13 years. And I'm a part of friend, he said, yeah. I'm from Miss and a day, and I'm wanting to make papers, that's that. And I'm saying, make count on the support. We will hear the third day. No, friend, Mr. Ramagi, my ready. Wow. And the Kojanki is behind the whole thing. No, no, crowd, your mom and poor fee. So, obviously, I want to know how come and I could join Kini own auntie. I said, let me put your Korea Miss Row. I think I could join your I am a country one more radio so. So that I can't do that I can't do any baby tea. Any of family can. Said that I can't do any baby tea. Who fears is the boy, won't mean Kawishia. Who could that I can't do what it is? Yeah. Hey, after you I have for them. Hey, now you want to go for reading way. I see a basta wouldn't go. Me, some hate you, no. I would love it. Let me study. Yes. The new money. Yes. Then I ask myself, how can I make me yeah, exactly. It is a man to me, woman, one more bet. Now, Mr. For my friend, this video, be that I can't in a bush for crying interview or more fan home. On one of a bush for Katie manager. Yes, I do videos, maybe I bring no one show when this was. Oh, dear, well, we are the manager of our two room or Banner Danny. Police forces and go on. What done it? What done it? I. But let me question. We know Roman Father Schwar. Me say, catch and say, me say, me that as. Mate. Catch the Roman. Mate, me catch it. Me catch it. Me catch it. I say, me friend also a quarter. Me friend also a quarter. Muti ana want. Muti ana want. Me catch it. Also, I am masters. Me mom buys over to me and make it bow. Yeah, because this time one of them won't him there already do. I found a Roman father with the name of the government. They must be the two in him. If we are don't go party, no wait me the what done it? Aye. But let me question. When you Roman Father Schwar, me say, catch and say, me say, me that as. See, Mate. Catch the Roman. Mate, me catch it. Me catch it. Me catch it. I say, me friend also. me wo fa sheda fa phone. Se min kwada Roman father se ma no.
na sasa dani free me ho ko Roman father wa ebe ye ni de pa makana me ka biem me ofa kodwo ebia no nim se wo bewu me ni Lumba have a series of conversation onyame o hata soro ni me dance ni ase we maka kire father mu nyina on the second time of frame no bibi ka kire me say record it na wo a wabo. And I started recording our conversations. And it's a lot. It's a lot. It's a lot. It's a lot. Maybe what I could do for a phone. Seminda woman for that se mano na a free me wa a bene de. De me pesa me kano. Say. Obiya nene ho. Na mususu na mon kasa. Munsusu na monkasa na selumba wuye enka fada atwe ne ho so a kama beka se wayi abusua na ma wasum me wofa wasum no nukuremu wasum no nukuremu wasum no nukuremu munsusu nkasa makabia eye se wa odi abusua ba be si abiem no woni me mother woni me ene baba ya bodamfo niema bebire kwa me ka kire mo me wo fa no na modu wo mani ayefom no woni me ene baba ya bodamfo niema bebire onyame hwe mo so na won ka mo ho na obi amfa ni jimi emfa busuafo na so wo funu ni ye ho eye funu je ye pe ene ye funu ni ye wo so wonti ase no ko de bin ekuna no ebusuafo na decide nipa dodo mbe yekuna duomo ni be yekuna because kuna ye no wo de niema bebre ebusuafo ena yaje enti se wo gume wo fa anim ase a dwen na dwen kwa akiri mo jimi no me se mo fa free funu na so mo fa mo jimi enfri me wo fa Lumba so mo fa free na so ayi na baba so wo mabi no tena fie ana mo ye mu nsem hunu a mama mfa nkwala ne nka ho. And the children are not doing anything. It is your selfish interest. Munye me wo fa mani mfiri mu. Me den de Schwar. Wa jimi no. What they try. Abusua na Afia Schwar snega ensem ni bi eno no. Na ene abusua no mu huru a ne nyina mu abusuafo no kire mu se Akosua Serwaa atwi ne mu betem koka Nyankopɔn basa yi adom ho ayi no 6 December ebeba so ekuma se ene ne monten so na ye bekɔ so de ye ne adi nsɛm na akidi ye beto fom bia na ha ya na ye de feelings no ne amanebɔ no ede ebebro ye fra me dan kwasi prince ha e deliver GH so nyame adom adasa ne biem ebedi ahia mu makra